Om Swastiastu. Titiang Mawaste Ninengah Sinta Dewi Predayanti, perwakilan saking kelas dase IPS dulu. Titiang jagi ngelaturang pesatua i blog Bebek Puyung. Ada ketuturan satwa i blog Bebek Puyung. I blog tuah anak muani ane saja blog pesan. Ban kaliwat blog ne ento makrana ia adanina i blog. Sedak dina ia tundena kepeken meli bebek ban memene. Tur ngomong kene. Blog. Kema kepeken jepna meli bebek dadua. Ne bang aja pipes pilihin ale bebek ane moko-moko. Enggal i blog subena kedipeken. Langsung nyojok dagang bebeki. Kene ia ngomong. Pak, tiang meli bebek dadua. Pilihin jep ane bat-bat tur moko-moko. Ka cerita suba, ia bange bebek dadua ani mokoh tur bat-bat. Negus subo bebek matur mokoh-mokoh. Kita raos dagange. Nyerahang bebek mewadah gangan, i blok encol membayahan. Ka cerita suba ngemulihang, ditu i blok ngelewatin telabah linggah. Sawireh nepukin yeh, ngerosok bebeknya digatur ulung make dadua di telabahe. Tengkejut i blok ninggalin bebek nek kambang. Ngelangi di yeh telabah, i blok bengong ninggalin bebek nek kambang. Tur ngerengkeng kini. Beh, ne bebek puyung bakat beli. Awakin lagi bebek mokoh tur bat. Uluke dewek. Ban jengah tur gedak basang ne. Ngambek iya bebeke kutange kalahina mule. Di subane i blok neket jumah ne. Agia memene nyak jagin nanging lacur. Ia tusing ngabe bebek. Nyengking memene ngomong. Blok, mudiang metalang cai mule. Cen bebeke. Masaut i blok. Manje icang meli bebek. Nanging bebek puyung icang adepine bandagange. Kabenengan lantas bebeke ulung ditu kade. Maka dadua kambang. Gedak basange kalkutang nasne ditu. Mare keto pesautne i blok. Yang getang memene nyengking. Sajan cai buka adan cai ne. Blok lolong, olok pong. Yan bebek mulu demen teken yeh. Ia dua ngelangi, subesinah ia kambang. Yan cai je mecelempung di yeh. Bangke nas cine nyilam. Kemale ketukada. Yan sing teke ban cai kal kentecang nas cine. Dasar cai jelema amah temah. Sing nawang kangin kau. Kadungsan cai numitis mai dadi jelema. Bener-bener dadi buron cai mara je pantes. Ka cerita ngeling i blok sengu-sengu sawireh sepet-sepet munyin memene. Majalan ia mata tegar lakar ngalih bebekne di ketukade. Tongos bebekne anyut. Nah, gitu sajan puaran anaknya numitis dadi anak blog ane tusinyak melajah. Sawireh buka keto, jalan keajak mekejang metaki-taki, jemetang melajah, jemetang mas mauru, saluir geginan patut pepelajahin. Apang sida dados anak duag, molihang aji kaweruhan tur kawedangan, angon bekal liktat kala sanjat. Inggih asapunika satua i blog Bebek Puyung, titiang sinep antuk para mesanti. Om Santi 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 Om.